Rokaan kedua pasang melamsam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semini wangunnya, enggak ada ya nyapa gitu. Selagi wangunnya, dum dikit. Ternyata sangamari asolat adik kira rempah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. Masih kena ilaha illallah wahdahu la syarika lah sekalian. Bahkan jatuh doa, mari doa pada Rabu pas asolat sunat ba'diyatul maghrib. Selesai solat sunat ba'diyatul maghrib. Tanah kesalaki itu menjadi cantik bersembunyi semua orang, ya kan? Selaki aku jadi ya kerja ulangi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sadatina alawiyin, para habaib, utamanya yang mulia Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Habsyi Al-Hamid, dan juga Al-Habib Tahir bin Muhammad Al-Hamid, hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma wa matta'anallahu bituli hayatihima fi sihatin wa afiyah. Semolja para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatejana abdina amulja akitor abdina anak dimi. Yang terhormat Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, yang terhormat Bapak Haji Hoddin beserta keluarga besar, sekeleresen pagi hari semangken nyelamatin atas ampon terlaksananya akdun nikah antara yang berbahagia Nanda Maufiratul Hasanah dengan suami tercinta Rifai. Seteja para rabu, para bela, para tetangga, para undangan rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur dak keajunan epon Allah. Setak bu ambu aparing nikmat dak badan gaula para ajunan seteja, utamanya pagi hari mangken alhamdulillah paringi sehat, alhamdulillah paringi sempat sehingga badan gaula sarang para ajunan bisa nyampedanin kesokan epon Bapak Haji Hoddin sekeluarga dalam rangka memberikan doa barokah, memberikan doa restu kepada mempelai berdua Maufiratul Hasanah dan Rifai. Semoga keduanya teti cucu baris dunia akhirat, sesakina mawaddah warahmah, terminabi akan tuk ketoronan malarmu katatia ketoronan dzurriyyah thayyibah nafi'ah fid dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu sepetan gaula muljaaki tor sataja malarmu ke imuljaaki sarang Allah. Perkawinan adalah fitratun insaniyah. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan. Satu sama lain dari jenis kelamin membutuhkan kepada yang lain. Orang bini butuh ke orang laki butuh ke orang bini. Bahkan pada cerita para rabu dari Abdullah ibni Umar, putra ipon Sayyidina Umar pernah cerita abana dimin kita ti khalifah. Kak dinto pernah lemmalem sidak ajalan
alo mampa sambil ngolati keberadaan masyarakat epon pas ning oning beda orang bini sambil syair kesepian. Tanya aki ternyata orang bini kento itegur sarang Sayyidina Umar, anapa sambian mak nyanyian majek melasa esena tak pas ada bu abdina samangken itina lakeh, abdina samangken itina lakeh. Sayyidina Umar mas ada bu bak abid ampon Sayyidina lakeh engki abdina itina lakeh ampon korang lakong bak bulan. Oh engki akhirnya kuper Sayyidina Umar tak tega gareng bini segala kibangki Sayyidina Umar gentok pas langsung ati kanan potra bini epon nyaman Hafsah. Hafsah gak ditobok rajin aku ste kanjeng Nabi ditikanin Sayyidatina Hafsah pas Sayyidina Umar ada bu sebenarnya ping ya potrana kak dintoba engkau atanya gak ya ban pacucur ya eki berapa bulan reng bini ria setak sabar munitin reng bini bata seberapa teti pada reng bini setak sabar etina orang laki res bata seri sampai berapa bulan sekesepian anggap jak saking bahasa mangken jablay jarang dibelai sampai berapa bulan kira-kira Sayyidatina Hafsah wahada bu reng bini kak dinto si merasa kesepian etina orang laki 4 bulan ke 6 bulan batas paling akhir 6 bulan setengah tahun. Sayyidina Umar ada bu kok gan setia agak bayi peraturan baru ning ketang negara ria etika ni kepi masyarakat beserta pasukannya pas ada bu dak budi makin norok perang jabit abid 4 bulan boleh nisar ke bini nah ikhwah artinya nama para Arabu reng bini wan reng laki membutuhkan satu sama lain. Makanya tidak berlebihan bila beda debu lelaki itu adalah separuh jiwa wanita, wanita adalah separuh jiwa laki-laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana aneng hariman salam mbak ki ape saben Gris Dayanti guru wah nyanyi separuh jiwaku pergi. Ada tamu guru ban asanti guru akhirnya separuh jiwanya kembali lagi. Are mangken nih kan Teretan Rifai ampon la andi bini nyamana maghfiratul hasanah sejak epon kuste kanjeng Nabi orang ni kareng laki mun la akabin berarti separuh agama ampon lengkap. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Bila la akabin kabula epon Allah berarti orang jiria faqad istakmalad din faqad istakmala nisfad din berarti jiria lang nyamporna aki separuh agamana. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka orang jiria kare takon ka Allah dari separuh selain. Apa itu maksudnya? Nika olati mak, Bapak Ibu, binian mun ngabes ya dore, langian mun ngabes kutu. Mun binian nika kan banyak sibuk magi pengajian. Pelengan anak minta mulai pentol keluar. Tikel sing ngaji ya dore. Anapa orang agabin mak separuh agaman pon lengkap kari mikir seseparuh debu epon guste kanjeng Nabi dalam setong riwayat hadis bada sahabat mator ma'aktaruma yudkhilun nasa an-narah abdin tero atanya ke ajunan kelakuan si banyak memasukkan neraka kayak itu pun apa kanjeng Nabi bahan jawab qala al-ajwafan si banyak memasukkan neraka ria 2 lobang pek copek tas baba loros nih si banyak masuk ke neraka panikah pahrua digerua masa anak ngerti ya cak lepas tua lagi detik nikah pasukan ibaba pada copean keng lermeler montak sambil ijaga bahaya colok meler ibaba meler colok nikah pakai pek copek bisa matokar orang bener saya baba pakai pek copek bisa mendatang lendu saya rasa ada bu benih kulen ini saya mator kento saya ada bu Sayyidatina Aisyah ada bu lendu ruwa pada si ngunceng salah setong apa si ngunceng bila orang lebur ala kozina fahisha mon orang lebur la kozina aru lendu dateng
Di dalam setengah hadis ada bu wa ma dhaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Bila ning setonggau mereka banyak si ala zina, maka bekal padeng kepatian sabab musibah. Bisa puting beliung, bisa lentung, bisa tsunami, bisa penyakit sini benian, saya tanda tampena. Nah, ini mak, nih dua nih kepada jawaban. Maghfiratul hasanah ban rifai lemari akabin. Berarti sabaron lebih kenang nah. Ada saya nak lebih kenang nah. Tetilah sabaron adalah sampurna ampun. Karena sampurna kari mikirna sesaparona, kari si ajaga lesan. Seibaba lemari ajaga, maka kari mikirin sesaparo. Eki gak ditok kari mikirin colok. Colok nih kama inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara colok nih kak orang tua na tak mati. Gula tanya ke sambian. Lambak ki mon ringgonan nah. Mon orang ajar tua na tak mati jang lajang bener ki. Manti tak manti? Manti. On lambak matuan negak di topan ada bu, make tuan ada panda, cak matura manti. Semangken jaknya matua, jeng lanceng, kengnya ada semanti bak melarang. Anapa nih kama? Gara-gara jolok. Napa jolok? Ya, ini lagi, ini lagi. Salah satu, la tustajabu da'watuhum. Ada 3 orang, 3 kelompok yang tidak mungkin mustajab doanya. Na'udzubillah. Siapa itu? 1, akilul harami, orang selebur ngakanan berengaro. Tak jolok. Tining semangken tahun 2019 mun nyari bereng haram tau sasare ya teraki. Bereng haram tau sasare ya teraki. Ya tak usah anu tan, tak usah dukan tu semua. Gula lang ajelas lagi apa kelengki tak apa kelengki. Diberiin roh pilihan roh. Ya tere deh ya tere. Ekala. Iya jaring nyaman. Siapa setanda ke besar jaring lebur. Kita apa puntan? Mangkan gula sekut ngocak. Dak budir ya peli apa bayi kau tu andi telok i. Apa telok i deh? Visi, misi, pisi. Tetimon gun andi visi ban misi tapi tak andi visi tak bisa aja. Benar. Sepakat kami. Makin lagi kiai mak. Kiai karismatik bahkon. Tanya aki ya beli aki ada tang belian nih kok. Aki atanya orang beda apa nih ya? Ada apa nah bang ngocak tina bae ke guru apa iku kan ada si doa nggak nih ke guru mak dari lebur ke pasal ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus kertas merah yang halus bibarakatil Habib Ahmad bin Talib al-Attas tuan pasal makin ngelak mantos dia ya. Coba Pak Guru Madrasah melarat saya terima. Pak Guru Madrasah pahala mar orang bini saja. Guru Madrasah bajarnya sakoni, muntak mah ngocak kalimat tuana ki istiharwah. Dan oleh luar istiharwah ngocak ampon jak terosaki. Apa ya kok? Pak ngocak mimpin peteng. Apa? Polan tak di si nomor delok tak di pisi. Manto soki, manto miskin, makin banyak tidak aki pada ada. Manto soki, manto miskin, tidak aki badan ada. Bagus. Mon bantona andi mobil wah dateng, ya patoan wah ngocak tang kompoi dateng, tang kompoi dateng. Oke, benar. Baik galak nih kompo ini pencok kompo ya pangoca embah kerong arapa nyembi motor coba kompoi di pak setandi apa sekali dong sepeda kan ada andi pangoca saya nyama kompoi mele pentol bang minta kapan dah bener gelanon ini di kaki liambo ya
Tunya tak ning pu ampu wakid. Ana bawalana. Tunya pada ban aing. Wadrib lakum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Jaipon Syekh Qurtubi arapa tunya daripada ban aing li'annal ma'a la yastaqirru fi mawdi'in. Aing retak to mandang nang setong kenengan. Nikah dari somper, nikah ngale ke putol, nikah ngale ke gelas. Marin ngale ke jolok gula ni. Marin ngale ke jolok gula dekik ngale ke jeding re. Teti tunya pada ban kinikah, tunya rele ngale. Kan bada orang bucur tebor bah ngoca, aro lambak jajaro, setia tompes lah. Bada kan? Bada orang bah ngoca, aro lambak rek dandi roh, setia cerakan lah. Gua teti tunya lengan le, sambian si kita soki pa sabar dan te alian. Amin. Tertulis yang le. Allah, tunya ni kaning pada ban aing, arapa aing bolana li'annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidatin. Aing ni kada toman istiqomah ning setong kebeadaan mangken aing labini pening ade pening de lebur ya yenom nyaman keng sekejap aki ria lakoning arapa akami gula tunya seniga kia tak bah mabunga melolo kadang mari bunga norok sos. Orang bocor temor bararabu mah ning oning ngening arisan arisna 30 juta ya jak ring ngening pasal 30 juta bak raja kejak makin mesem menolong makin da orang misem menolong mulai dari roman senang ke arisan misem menolong debak ke roman bahaya tanya aki berselake apa lemak misem menolong kaki jadi ngening arisan kok kan barang 30 juta jak ngabunga oh tangga seket lemerongo boleh sebini ki pur si bunga mangken langok merongo tunya senikah tak ning bu ampu akin sebada syokore setada pasaper malar buka dari paring naga berkatan amin paham Allahumma sholli ala Muhammad mangkan jak ngakanan barang haram tikal mak guleban sambian magi sekoni sepenting barokah semenemen bakoh ninga jogo doa agiyah terlarang terpaju kapi amin alhamdulillah ya ada mana elao oh iya ada jelao tadi bakoh sebade ada jaban sebade elao ibarat bani temor kapi ni apa aku nama lar muka terpaju larang amin tering baring na barokah amin sip yang gembian tero tetia orang sesoki tero mon tero mari berene kelakuan ibadat Nabi gula kelembian syarat kedua mari dingaki sambian mon tero lancar rezeki syarat kedua beda usaha dohir beda usaha batin usaha dohir napa ngalak kertas mari nembian kertas pote salam mulai karoma pah ngalak sebidol jeleng pah tolesen telok huruf hijaiyah apa ain lam qaf pah baca alaqah ya muntahlah kodem pasambian mah ngocak gula jek sengkan ge si ala ko ge tolese boleh kertas kosong boleh pas beri huruf telok hijaiyah tolesen pejeleng baraja napa jim kaf jim apa jakaja mun lalako sambian bah kita lancar rezekina ni kaguleban sambian beda cara boleh dah remah pabanyak pernyonan dak Allah setong contoh pabanyak maus aki istighfar orang depo dua orang sepo dua Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira baca 5 kali salastarena salat sebelum sokona ibalik dabuna ulama mun nikai baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali sebelum sokona ipelkot sebelum sokona sela sebarina salat nikai kabaris lancar rezeki bunga dunia akhirat topoton tetiring mulja cak bala aki ke anan melono anaan soro macah apa anda to macah pada banbu ibu ro kikir ke anan polan tak maca doa sebelum makan bah kikir cak bahangang garah baca doa sebelum makan ibu baca doa anak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bah ngakan anan embun bah ngompak tak maca kita nyaki bananan mata maca pun banbu makun nyoro melono ambon la todus bah ngocak aru doa nak kana paut engkau la tuwah
Di budenanan bahada ngak atas, ya Allah bila setua ali tak usah macam doa. Ini banyak menggendeng orang bakun nyoro meloloh tapi ternyata tak beri contoh. Ini kok kurang bagus. Oke. Nomor 2 gara-gara colok ya ini lagi. Wa man kana fi qalbihi ghillun wa maaf. Wa muksirul ghaibah. Nomor 2 orang si banyak apa tak cuba orang. Gara-gara colok doa tak mustajab. Mun nyari ya orang si tak di salah di mana mo ke? Cak kapian di salah. Mun kun mang lo magi siapa tahu. Ingambian ni ngamaken ni ngah. Dekik bah mole. Darum ma pidato gila. Tak cocok je. Darum tak lebur. Coba ambian ongke sekejap. Korsen lembu. Panak komik mantap kakasa. Mun tak ngitek je. Apa gula ni kalau kita biasa pidato ngeteng mah, tak ngeteng tu je sambian ngabas ke gula kapi. Dek. Padan madrasah nang ke imtihan, lagi. Madrasah nang ke imtihan. Sompeng na wali murid do bedempak mak. Nomor 1 nyompeng apa? Nyompeng bese, bagus. Nomor 2 nyompeng tenaga, bagus. Nyompeng boleh. Nomor 3 nyompeng benta, apa entah menurut. Suruh nyompeng tak nyompeng. Maju nyompeng. Hari kiain telokan, maju nyompeng. Senyoro tak nyompeng ya. Sana nyaki, mata nyompeng menteh kok. Pangocak engkau de tukang sotok. Mun saya sotok lah mangkat pakai nyompeng ada ya kok. Bagus. Saya nomor 4 saya tak lebur. Apa? Nyompeng manglo. Cihodin maju taruan. Tanya aki, mari ngakan. Kita ngakan boleh gulak kurja. Anapa? Sosarwa. Orang nang ke perkawinan ni ada bendera orang. Onjongan sekoni cerai kan orang. Onjongan ni paraja sombong kan orang. Hadi masih bendera. Onjongan deng sedeng jajan lopot kering bini. Pangocak kurang mentega kok kurang apa. Kepi beda. Mangkana ni mun atoro bentan orang tak ada maren. Nah, saya dak remah mun la tak salah dak bun Allah lakat mangkat lejak dingi-dingaki bentan orang. Bener. Agak bayi Roma, anak koi Malaysia, agak bayi Roma ipa mapan, padahal tak tuan beda orang mangkat ke Malaysia, rasani ban orang. Oh, agak bayi Roma mapan, cari tak ikan nangi. Dua apa tu apa bini pesen bean. Bener. Pada orang agak mele motor, pangocak, wak mele motor anyar, wak malau ekwa, keng laban jabo kesambu, aro olen gredit, ara apa jaring majar TV. Bener. Tidak mula zaman teng tak boleh ngecok pesen TV lah mangkat ajak kir-kir fantan orang. Bener. Ini kaki. Keng sambian jak mula nutingan orang, jak mula lelaknya laki orang. Embian mun leburnya laki orang, embian ni kata lokal lebih salah ben orang. Kenapa? Karena kerikik saya tahu juga orang kuning setong, saya ngadep ke abah telok. Arya, harus salah. Arya, kerikik kuning setong ke orang. Arya. Saya telok ngadep ke gula. Arya. Masa gula bah ngojak sini enggak? Harus salah. Pahlema ibagi kapi. Tak ada geng setruknya man. Jadi gula ngojak harus salah, harus tak gena, harus tak lebur, harus tak gena orang ning setok. Engkau lebih tak gena. Berapa kali? 3 kali. Ada. Pada ban masjid ning bucur nih. Tokang ada na cermet. Jak ban ya ada ni tak tahu pada makmum. Ya ada ni ada. Pas cermet adan gol sangat gulaku. Saladan kol sangat kulaku tatangke bahentar kapi sambil nyambi tong pentong. Turun. Gila ban jadi adan kol sangat kulaku. Kurang ajar ban. Lolongan kijek laku na. Tukang adan mah ngocak jak ras keras rapa. Mak dia. Sekila engkau apa ban? Arapa? Marah dia. Engkau adan duhur tapak kebakton ban mata entar. Engkau adan asar maghrib esak sopu tapak kebakton ban mata entar. Ya kau adan kau sangat aku laku beni bakton ma pahintar kapir ya. Marah siapa segilang kau apa baan? Ketua takmir bahada bu pada gilan bagi tukang adan. Jabur leburnya lagi orang terutama bu halo embian gini ke bu reng laki ni kamu nak bentah sehari semalam lema ibu kalimat mun reng bini segami bu mak bisa nyambung
Mun reng laki ni kamu ni bentain nikah kun sesuai ben pertanyaan. Dari di mana kak? Di badan nah, marilah. Anu apa kak? Meli rokok. Itu kok di mana kak? Di badan nah, marilah. Coba mau ibu-ibu. Dari di mana puk? Ya boleh kok di badan salah meli beras salah campuran larang. Macam ladaya tu ko mabarak jadi macam ladaya. Melolo jangan tak depak ke benda padahal hasil lalu tolo. Siapa sih tanya beras? Mana? Nyata gitu pak? Nyata kok. Gengjak pagi kir reng bini makin nyata. Anapa? Reng bini ni banyak benta beda hikmana. Napa hikmana? Pola na polong benak kana. Arwah. Nak kana gini ngeremet ning binian lagi ana ada kan esep. Cedek nak kanaan jadi. Mon binian ro nak kana kepiro. Nak kana gini ni kamu nanya tanya, mon tak gele ada pak keramuk ke saya kata mare. Siapa saja wong benimbu. Bener. Nah karena mau tanya lebat pengkir kuburan ditanya aki, arwah apa boy? Kuburan. Beda apa na boy? Beda ring maten, necong. Jawab. Arwah tanya boleh, mak mati bu. Iya mau tak mati pos sana necong. Siapa sama mati bu? Jawab boleh, Allah. Tanya boleh, beda di malah bu. Jawab, mayumun meli pentol ju. Jangan nak tahu saja. Selama hari lagi bentol lah bosak jolon di bentol tak adanya boleh aja. Mana coba mau depan? Arwah apa pak? Kuburan. Beda apa pak? Iba beda kucing ini jong. Ya pun kuburan beda ring mati nak. Nggak jadi tanya kikang kok kesantar kambun embun boleh. Mangkan mon madrasah mon baut ben RA guru na beni laki bini bener. Ada selaki ada. Coba bah paud beri laki mun tak miring kepilih murid. Mun mini ada, mun mini an. Jak miram mi, kau akun. Dah mana juga mi. Yo, ya kan. Tak stres jak ring bini, guru bini madrasah tak stres. Mak stres ah ngagak leswa arojak wah. Ya. Dinglem gelar arojak. Ibu nur arojak. Maki abak nampak, baan laku ya nyambi petes ya iku. Ya iya korban saya nyambi krepek. Wah wali murid bahananya kayak ibu na petis bu. Engki bu petis iku. Pangoca ngampong bu, wah ngampong magi wali murid ta. Alhamdulillah persis posyandu. Mending bini lah kar sini kak. Mangka ini kabar bu. Alhamdulillah. Nega binian lagi anda teng. Tore doa kini. Maufiratul hasanah terteti orang bini seongku orang bini. Amin. Rifai terteti orang laki seongku orang laki. Amin. Keng laki wan bini malar mu keteri paling na akor. Amin. Keng melarat akor rekun nyamane kebentani. Wah, melarat. Arapa bolan? Reng laki mon mikir ngangkui akal, reng bini mon mikir ngangkui perasaan. Di mana temuan? Buktinya apa? Reng laki mon agalampi tak tuman yabas berna apa? Lebah yang kui. Sebenting soceh. Kui temu, jala jalang, jala merah, ya kui. Mon binian Allah kau tu matching bila ping congok mon mele jilbab tareng galam bini sambil ke toko baik kocak masuk kurang coklat mon lagi ada ini gelak kadang atau okar kadang ben selake bang kocak mayu semang kadang wah pengajian lah mulana sebini bang kocak jangan digeluh ini menjarum bentol selagi bang kocak bibir jadi apa enggak melarat reng laki ini kamu mikir ngangkui akal jadi lebih lampu reng laki ini kamu nak sedekah tak akhir pikir mun le tak akhir pikir di mana beda nabar jat ada nabar kecuali barang raja nggak sampai nabar mun gun sarong ada berapa sarong seket ya coba ruah berapa sarong to seket betong bolo rayu duri to seket keker ke betong bolo montai baki ke menyingke ya mana orang agak lebih ini aneh sanlah nyingke payolok benda ke ngarwa tambah hidu bolo deh wah ma oning yang di muslim gue le zakun noro kawasa bini gue le kutte sini ngelemah arah apa yolok mare nih sanlah ngalle alhamdulillah tak yolok ja la da yolok be gula bah ngoca herah begitu
cak labor jar tak nama hari kelak pas bini bang ngocak cereng laki aja tak tahu ke iman mondrek bini adik besar belum atos adik besar 1 juta elang 200 aru saya pikir bini saya belum atos 200 saya elang ruang bang ngocak sini cak saking tak elang kena 1 juta manggan mau nak sedekah jalan biar mau nanti besar 1 juta bagi ke bini betong atos 300 sabak kaping kebain apa ke mau beli rokok lagi amit tembian tai meliak kija aduh demah meliak rokok lek tak bang ngocak rokok apa le apa sakit gini gak bawa toan tembian rokok apa le jadi tempeng anu tak bah ngalaga peng dinas 300 nama le rokok baik temuan si bini maanya rokok ajak karin beri oleh tak apa tempeng atokan pada masjid kan toh masjid minta sompengan jami demian ngalaki sedih 300 mana amit kini biar mau tak marjat tuh tanya akiban gula pompong kita mulai pokoknya apa kebinian wahai para wanita wahai para muslimat saya ingin bertanya kepada kalian pejujur gi ambian mau jujur itu aki tersokia pokoknya terpaju larang ayo ini ngaki masjid eganto abangon abangon masjid ambian pantai sombongan ambian nyombang 1000 ikhlas nyombang 100.000 tak ikhlas ambian nyombang berapa wah 1000 bila semaria masjid terimun 1000 1000 kok kita mulai deh pak bisa gue ngocong kok tak lecek ya langsung kita nyaki survei membuktikan imun 1000 di mah bah ngocak binian kan sepenting ikhlas ke ya mau nyombang 1000 tak ikhlas tarik minta bendem orang apa lu jak nemu tak pokok elang tak kepikiran bener mau lagi tan pada pengemis pada perumain entar ke roman gini bang ngocak selamat ya polan benar ya bawa binian bang ngocak siapa orang dah orang padahal sabentar gini orang jadi jangan perumain bang ngocak ada orang apa tindatin ini keberapa oh kayak berpan pembagian sembako kasah kayak berpan ramih tore maja solawat ya Rabbil Mustafa tore bagi tenah بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم طري بجاه يا رب بالمصطفى طري بكي tenang بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى amin tadzakkur yada ranim bidi
سلامي مزجت دمعا جارا من مقلتهم بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Kita lanjut. Bahwa para bapak, para ibu, reng laki, reng bini kak dinto sulit dipadukan kecuali memang dipadukan hatinya oleh Allah. Dengan apa kira-kira abah nikah bisa dipadukan? Setong bisa kalaban sholat berjamaah. Reng laki, reng bini nikah mon lebur sholat berjamaah melarat si atau karah, bener? Asar atau kar, maghrib pakun nyapa. Sialah jamaah. Perpan tak nyapa, perpan gel-gelah, silake temu apa jeng? Jangan silake. Norok iya tak norok iya. Allahu Akbar. Sebini bakir pikiran tak norok tak oleh beda lekor, norok perpan tak nyapa. Dibudin tak pah norok kintas melintas. Allahu Akbar. Jangan silake nyapa bakun. Bah maja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sini kak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas bini repot. Ngocak amin berpandaknya apa? Tak ngocak lebejen. Dibudin bah cermet. Amin. Dan selagi nyapa mun setiawan. Rokaan kedua wasam melamsam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebini wang oca tagak ada ya nyapa ki bur. Amin. Selagi wang oca tedung dikir. Akor dikir. Ternyata salamari asolat adikir areng bareng. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti kena la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekalian. Pak kena satu, pak doa, mari doa pada Rabu. Pas asolat sunat ba'diyat al-maghrib, selesai solat sunat ba'diyat al-maghrib, tanang salake temu cendek ben sebini. Saporan kok ya kak. Salake bang ngocak iya kerja ulangi boleh. Alhamdulillah. Nyapa tak nyapa? Coba aja solat berjamaah. Wah, bila senyama. Paling salah pada namoy. Kopi dua, yud. Kopi dua. Taknya apa aja? Mak anggun. Taknya apa? Mangkana solat berjamaah ni kama dari saking raja na manfaatah epakon ban kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi ada abu engkau tero apa aja ngah keng ria selain beningkok sing imami selain sing imami engkau keluar di tang Roma engkau entar ke orang-orang yang sedang solat berjamaah bingkok yo berero mana. Allahu Akbar. Berat tak berat? Berat. Mangkana sambian solat berjamaah yatin ada hosok dah hosok kan apa jangan ning dia hosok melarat ni ini masa hosok jadi jawaban hosok lah malah saya benyan. Napa? Solat berjamaah masjid makin banyak jamaah jalan. Arwah tep ketepan ya dah. Ada mentebak kesalahan nih ibacar wah. Duhur jam 11.39 dia. Ibacar. Ngadep ke baba sokoni pada mak mau makausan, baba ada tulisannya semen gresik. Pangocan ja ibri toko di Mariyo. Ngabas ke baba saja, dah apa gambar bener. Enggi binian padaginya ngaka Allahu Akbar ya ada pada ruku bak mapan arwah kertek lematin kan beremperiui melarat rasulnya larat mayo salat berjamaah salat berjamaah montro agora lagi bini dak remah pelampak tahadu tahabu mayu saling abri maka ben bakal cinta dan kasih sayang mon cinta nying halo mon cinta kun sebulan an nikahu Dabun ulama an nikahu farahu syahrin wa ghammu dahrin ning kitab manhajut tulab
kitab Manhajut Tulab ni kepada debu ning kitab Bujairimi syaran Manhajut Tulab an nikahu tining akabin farahu syahrin bunga sebulan wagab mutahrin tapi sosana setahun mantan nyari si bunga ning sebulan mari sebulan lah sosa mon ki sebulan ada ki akan tok bunangka bener aduh ki kok bahasana melambung-lambung apa yang kau mau sudah aku tahu apa yang aku mau juga kau sudah tahu. Kenapa? Karena aku selalu bersemayam dalam relung hatimu. Egeding benepaan pret. Tak mun ki ngoden ing beda cinta san lato wada cinta ada. Mun de ngoden ni aum room bergairah boleh. Mun satuah beni aum room bot balsem. Pak pung jap kapak. Selake te dungi kopung sebini te dungi kamar. Tak lemah sok ni mak malam Jumat tamu tok bertoan sebini bah ngocak mak cakaton deretan tebek bagus rego tamu jan semak betok jan bunga nih bah masuk ke dalam kamar pas sebini bunga alhamdulillah masuk kui kok salam masuk ibu buka ke lambina lejon bunga sebini salam mari buka ke lambin temu bah napang selake bah ngocak ara apa mon kak kere kaki le lebal sembol salam bak abin kerek bah ngocak Arab pakai gua, acura beres kau lele gua, salah beres para Arabu tak pasang boleh ke lampina, ngalle ka kopung boleh, sebini bangun cantik kau kuni beri nekuroku dada iya, makanya montero cinta kasih sayang balampak, ingat makin deh, Cihodin lampak ke sambian, kapi bade saya beki, sambian lampak ke Cihodin, apa Cihodin makanya apa sen mon bahda saya entar pelengan deh ke, maknya dia lakoh. Gula bila adua, ndak manusana, nyari lakoh, gila gula. Ngiring para teritan, patako ke Allah, ibaba kursi manoloh. Doa orang mangkana tahabu, salinglah memberi, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Sini bini jerek-jerek ke selake, mungkin ngarisan ke bala. Temulah balik lampi anyar, temulah balik ruku anyar, temulah balik jilbab anyar, temulah emas ding daya. Sentanya aki ban selake, mak temu melemas bandi mah, cenyak punya bentah oleh narisan. Tahu saya ada iya aja. Reng bini remon jerek, makin reng laki mon kadung jerek sahara bah. Reng bini mon jerek, iki temu pengitak kena pesen loh. Mon tak lemari dompet. Mon reng laki mon kadung jerek. Di mai kejok di mah. Reng laki andi lemari makin tar kasabar noro. Apa? Lebar dalam ro. Pesen na noro, lemari na noro. Jalan duk noro makin lemarin. Pas ngocak sebini, wah gampang ya. Isa sangge coban gula. Saku gendeng neng laki. Dujak lebar benih neng tong. Ngaka isa saya lagi lebar setong na. Benar mak. Mangan jare. Terakhir, Habib Ampon Rabu wah pidato kemarin. Bacaan dia gelo. Kadit lebur. Ini jawab tampon, nguncang boleh go. Wah, para sobat kok kayak orang nana. Kau tak cukup. Dengar tak? Dengar ke? Sebanyak orang tak mustajab doa apa? Wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, orang sehatena dendam ke orang, ngara ke orang, ban orang setengki ke orang Islam tak mati jak tuan. Mun bedereng lahnya lah bah ngocak awas ban terminta tolong gue laku tak mati tuan. Oh tak bertengki ke orang, apa tengki deh? Ya tak wadah ya beri contoh gula. Ambian ngabasaki pada tatangkan di motor, sambian bah ngocak. Cihodin beli motor boleh. Aro tak tengki aja, bagus. Apa boleh bayar tambahi? Bila kau seandia motor dengan Cihodin, bagus. Hari ini iman. Bunda iya roh tak andi aja. Cihodin tamu datang nyebi motor anyar boleh. Pambian ngocak, lemele boleh. Lalu tak libur lah. Aro tak libur lah. Lemele boleh. Aro tak libur lah. Mun gur sedih kah? Mak lemele boleh. Bila kok setero ngak ruah, gagak jadi. Siapa setak tero? Jak pada tero. Nang tenang. Iki. Sambian minabi tak kuat semelia motor tikar, syukurin. Ambian bakun miskin tikal, syukurin. Anapa? Sambian bakal masuk surga ku laku 500 tahun sebelum reng soki.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. 500 tahun sebelum Reng Soki, ambian dari Maria Ojeng, jalan 500 tahun nih. Saya Soki lagi baru masuk. Saya tanya, "Boh, mak bon, abid kok lagi?" Abid kok lagi gua. Wah, abid aja. Oleh berapa? Muni are je oleh 500 tahun kok dan nak. Ban mon dan jalan nak, jaban Seremban je lebar je. Dah mah yang ngajak engkau dia kok. Tanya Acin. Tanya, "Mangadaan baan masuk surga?" Ya mata ngadaan engkau je. Jaban ni Roman dalam bakor meli apa kau teka hajat. Engkau gun perak liran mata teroji. Itu ngadaan engkau setia. Terobidat dari benci. Terobidat dari benci. Apa iya kok? Mayu je ya terakhir ya bunya din. Allah, Nabi Muhammad bodoh, apa bodoh je, Allah, aja habis ber, maju nerongkoi, si, segen miskin, tu kang betul tu laku dah. Ya kau orang sabar nih, makin miskin pun tak sabar, tak kau bahlaknya laki roh, bangun jadi ya, marah, kau orang apa? Engkau suruh macam suruh buat naria, Pak Ibu 444 tadi, tang di telah terlampas kali ibu. Ada apa? Engkau bengiai dan suruh banyak solat duha, tang di telah tak ada kata. Ya mun tak ada orang kan tak bajang ya. Engkau jangan engkau suruh salat tahajud kan, telah tak kita. Ya tedung jadi teh. On di sini kambian salah, salah. Kayak mau nanti bagian pasti nih kan. Ya letih aja latang bagian ya. Hebat. Oh latih sewat ini sepo nih. Ada pemasihat. Hari ya ke, tak teman mikirnya banyak aja. Sesedia, itu selaku mau temu, ada. Kau ngobrol rokonnya, sehat. Tadi saya jawab penyakit jantung saya. Ngau. Tanya aki, rokok napa gini nom? Tang jolok itu omang jong. Kaju apa bayi masuk tak sepenting ngebul lagi. Gagak nih, apa? Naremah Andi Roma kamar ning 2 anan lah kabin kapi tanya si bini tedung di mana lah aja ya ilai seman to kapi satu wabang ngocak tenang persediaan ki karetong di mana dapur tedung dapur salah tedung dapur si bini bang ngocak celap taya ka tedung dapur tina le sokore ring soki setero jalan pameli ase kau ban bandela kau mikir pengumuman penyakit nikah belum 10% gara-gara pikiran 20% gara-gara deeren mun deeren tak kira mendatang penyakit korja bi terlebih debun Allah wa kulu washrabu wa la tusrifu pada ban lagi nembian buk andi penyakit darah tinggi ngakan sate takut ban sambian saya komat aro kita ekakan sate nong kederen buk apa ngecit buk bener wah jangan bapak ngiki burung cai mengecit tengah komat kemarin setruk jadi ya ada stres pak saat ini ada tanggentangan pada beneran Allah pada menembian guru mau nyapot ring gering jajan magering nih nyapot ring gering dia jajan sama susah apa bunga nyambi beras dia nyi sana ada paro aja lah jajan cambian kor bunga sakit apa wan buk liver kok deh aduh ya Allah tuh ya Allah ada apa deh persis tentang kebuk dak remah tok betok lah buk lekas mati jadi coba sini guys sakit apa ban buk sakit liver kok deh doh abid semate jadi buk pada iya deh iya jak liver di nak buk nyabai di nak kan jauh ke gagah gagah alah jak reng pi kapi maknai coba jompo ni kah tak ning bedemano bedemano tak ning amonye apa nok kuak pun bade nok kuak pah ngocak bade reng mate deh mak tahu teti malaikat dan teno kuak
Malaikat itu no ku wakil. Cara toraan ke. Mun toraan ada bu insya Allah. Bani bah langsung badereng mate. Ai lapangku. Mangkat entar jalanan. Bah beda olar. Mulai. Tak kira sukses. Ya mak sukses aja tak mangkat. Dari masa saya. Mun keluar dari Roma. Dari mah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tawakkal ke Allah. Mula tawakkal ke Allah. Siapa senangku? Siapa sih selamat? Allah. Wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Teti mon pikiran nih tenang, refresh, gagak. Ya letin, ajak ring rezeki ni kepada banjang-banjangan. Ya marah. Abbas. Ya. Panas musleh. Sejelas mon panas badajang-bajang nah. Wah. Cihoddin ni kata nangke tak nguncang jang bajang na musleh. Keng musleh saya nguncang. Keng berhubung musleh entar dateng ke kantor jang bajang na norok. Araba mak norok bi musleh dak ibas-abas. Keng mon etole ban musleh ya abas leh. Pe tabang kan kiamat tak kejapok je. Tunya ni kepada banjang-bajangan mun tak ibas-abas norok. Keng mon etabang jan cepeng. Bener. Ada wanruan yang ini kaki. Ya, apa ya? Aing labini. Putol aing labini. Rezeki na musleh kuning seputol, tak ada tambahan. Bi musleh pas esabat ning tengahan, beri pancoran, beri paralon. Sombrah dari ban patuh, patuh mordajah, patuh barak dajah, patuh mor lauk terus ban barak lauk. Pas sampung petiti setong. Sanla ocan terus pai sabak di baba kejak wang lewa keng sanla mari ocan bakun oleh seputol orang munjat le bagi na seputol baku kan bada orang ngocak guru orang kantong kah ngagak sok kia embuk mate bada kan le bagian dah teti bagela sok kia ada memun le bagi na tak ada tompas sesai dah ramai ila tidak lah sok koren bener ini iya ingat matua majadi suruh ambu rokok bisa rajin nah ambu na rokok ambian rai gua iya mayu kok ambu ai gua ada apa ya mele kuat mele kuat mele sape rai gua iya mayu mari ambu oleh setahun rokok pahalanya ke bini nah mayu lek mon mangga dasar kepo ana apa ai gua mele sape oleh kamu beseng apa engko si ambu rokok teh sepet man punten ya rokok apa oleh pun lejar rezeki na rokok tak kira buru ke bekoh tak kira bau ke sape manggana litin lah rokok lentorot bu jadi banyak petam biar lagi lah punten pon orang nikah mak orang akabin nikah lebih penting katempeng abak nikah kun untuk kepentingan pribadi seikat terogak dito jaipon ulama wakada roja naslin dari ngarep nak foto seba bagus nikah mantan si kedua padika si yarep nak foto seba bagus tining manusia kapi annasu mafturuna ala hubbil auladi seluruh manusia itu dicipta secara garis fitrah kapi lebur kan nak foto manggana dadi orang tua ni tak mareh tak mari dadi reng tua ni Cihoddin mari magabin sambian mari magabin andi anak empat le mari magabin kapi pangucak marilah tang tugas jangan ngojak mari sekejap aki dateng anak anyar boleh apa kompoi tining mun nyama amba ka kompoi je saya gah sayang dari saya ngamba ni kamu najang ejang orang pas oleh berkat kudu berkat ada ekakan engak ka kompoi ngaka itaku jajan bah ngocak Aremannya mana Rudi burung sabak boleh galak boleh monre mannya mana Silvi burung galak sabak boleh demi kompoi kan banyak kompoi patoro kambana anan makan ke Malaysia banyak ki banyak yang mak bocor nih emban ngata lagi kompoi ke sekolahan pente tahu ke doa pas si asal tak ngerti ka doa bah tahu ka doa alhamdulillah sanole 10 tahun sanole 5 tahun
anak bah temu nelpon kok mau liya wak siu lapu ngapan pesere kok salai kau ni ega juanda alhamdulillah anak temu ngempen anak boleh pambun bah ngocak patorok boleh re patorok lain dan lalawa karo mana pan bai pas apa saya melaki sarong lamiri sembo ni melaki perokat lapungan ni sanole sebulan lamang kada boleh ke Malaysia lebah ngocak kapan kacong iba sekolah kata lemak gai majek saya ni kibai kwa terus dari macam nikah si nomor 2 bi gula terus sabar boleh kantor Malaysia jan mapan ni pambun ngocak ya terus dia nak ternak melolo dia ya kok pastai pelaku lain ben mangkan tetireng tua tak mareh mangkan gula ban sambian mon ki ngoda tore bu bapak mon ki ngoda gula ban sambian cak perocak bener karena apa karena takut tetireng tua TV. Oh siap mon, alhamdulillah. Angkong. Ada pemberitahuan susulan Habib Hashim sudah siap. Alhamdulillah. Namo sedoron lah. Allah. Kiburu makai ngantos sampai beli kalau bener. Terbadak tak hajat kapi. Terbadak lanjang umur, terbadak sehat wal afiah, topoton tetireng mulja, mantan segedua tetetia cutu baristunya akhirat, sesakina mawaddah warahmah, seteja tor ator se yatoraki banji huddin, seteja tergandene selebihan. Segat ditoh, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.